Inggih, Om Swastiastu, alit-alit sinaran sami, rahajang semang, punapi kadreng nggih. Om Becik Swastiastu, Bapak. Raja Semang Bapak, becik Bapak. Inggih, yening becik puniki mangkin jagi ketemu ring perkuliahan ngenenin indik anggahuin bahasa Bali, jantan. Selanturnya nih sedurung ngawitin perkuliahan ring rahinane mangkin, ngiring sarang-sarang mulangan kayun majeng ring ide sangyang widi wase dumogi napi sane keicen napi sane resapang ring rahinane mangkin becik tur memargi antar nggih Bapak kawitin nantuk doa nggih berdoa mulai nggih berdoa selesai. Inggih, sekali mungkin Bapak jagi metaken si remantan sane durung hadir ring perkuliahan rahina mungkin tapi ke wenten sane durung join tapi gangguan sinyal nggih. Sampun sami Bapak. Sampun sami Bapak. Oh nggih, yening sampun sami. Bapak lanturang mungkin nih ring perkuliahan ring rahina mungkin untuk materinya nih punika anggahin ungguhin bahasa Bali. Napi ke sami uning ke anggah ungguhin bahasa Bali nggih. Alih-alih senara sami. Kira sane Bapak. oh inggih yening sampun Bapak kawitin mangkin mangde sami uning inggih punika anggah ungguhin bahasa Bali. Inggih lanturang. Nah, niki wenten tegas anggah ungguhin bahasa Bali. Bahasa Bali silih sinunggil bahasa daerah ring kawentanan Indonesia sane maderbe wangun masor singgih. Masor singgih bahasa Bali. Mungkin ane kawastain punika anggah ungguhin bahasa Bali punika parinama nyane manut ring Pasamuan Agung Bahasa Bali Warsa 1974 ring Singaraja. Nah, lanturang. Nah, niki wenten parinama miwah warna basa puniki wenten parinama nyane sami kaping pertama nika parinama utawi istilah. Nah, selantur nyane punika wenten anggah ungguhin basa ring basa Bali dataran ring pegunungan utawi Bali Age. Nah, selantur nyane punika wenten anggah ungguhin basa Bali saking ranah tradisional. Selantur nyane punika wenten tata krama lan sane kaping untat punika wenten undagan anggah ungguhin basa Bali. Nah, selantur nyane niki wenten parinama utawi istilah. Nah, imbe nyane punika sane pertama punika wenten sor singgih basa Bali sane juga nyane punika wenten i nengah dengan lan sane kaping kalih punika unde usuk basa Bali sane garian punika tim peneliti UNUD lan nomor C punika wenten warni basa Bali sane begitu sane punika J Kristen SPD. Nah, selanjutnya nih iki wenten anggah ungguhin basa Bali saking ranah tradisional. Nah, alit-alit sekarang sami napi ke taen ke ningah wenten catur wangsa utawi wenten pebinayan warna linggih punika nggih. Napi ke durung. Bapak.
Durung nih Bapak. Oh, Bapak. nggih. Yening durung Bapak pacang nyobihang indik kawentanan wenten catur wangse sane punika wenten Brahmana sane kaping kalih punika wenten kesatria utawi sang singgih lan santenane punika wenten Wesya. Nah sane kaping untat punika wenten Sudra wangse sane punika bagiannya punika ring sor. Nah di pembagian ring kawentanan pabilangan warna linggih utawi jabatan saking ranah modern punika wenten pejabatan majikan guru sang pandita raja. Contohnya punika wenten pegawai buruh murid sisya pajak lan sanetiasan. Nah selanjutnya Angga hungguhin basa Bali wantah wenten ring Bali dataran ring pagunungan utawi Bali Age sane punika nenten wenten. Nah anturang malih. Nah puniki wenten tate krama. Tapi ke alit-alit secara sami sampun uning punika nggih tate krama. Yening durung uning Bapak jagi Yang uning nih Bapak. inggih coba nike jelasan nih. Tapi mantan sami uningin putu sedana. Nggih manut bidang tata krama nggih punika tata jare mawi jare mapare laksana majeng ring anak sane pasinggihan. Minakadi orang tua pinandite paniwasane lianan sami nenten kuning nggih wantah sapunika Bapak. Inggih matur semino untuk cawisan ring siwit punika. Nah Bapak malih ring materialnya punika wenten sane sampun sobya oleh sedana punika patut niki wenten triwangsa lan warna jabatan. Nah sane triwangsa punika wenten wangsa jaba rikala mabaos ring triwangsa patut nganggen basa halus. Nah contohnya punika wenten wangsa jaba rikala iraga pacang mabaos ring wangsa jaba punika kerangkat mabasa andap utawi kepara sesamen. Nah puniki wenten malih warna jabatan. Ngenani indik warna jabatan punika pegawai rikala mabaos ring pejabat patut nganggen basa halus. Nah santenane punika pejabat rikala mabaos ring pegawai pangkat nganggen basa andap. Nggih lanturang malih. Nah niki wenten undagan angga hungguhin basa Bali. Puniki wenten kawedangan mabasa Bali manut ring angga hungguhin basa Bali. Nah puniki wenten angga hungguhin Bruna sane sampekane punika wenten angga hungguhin Lentare. Lan angga hungguhin basa masih wenten. Nggih lanturang. Nah puniki Bapak jagi pacang nyobiahang indik angga hungguhin Bruna. Napi ke alit-alit senaran sami sampun uning iki napi angga hungguhin Bruna nggih. Titian sampun uning nih ke Bapak. Nggih. Ini sampun uning Bapak wawanin malih angga hungguhin Bruna punika melarapan antuk kawentanan linggih karma baline sane matias kadi kabaos ring ajeng mawinan Bruna basa Bali manderbe wirase sane matios biasan. Nah kantorang malih.
Angga ngungguhin Bruna puniki wonten pitung soro sane pertama nika wonten Bruna alus lider utawi ami. Nah, Bruna alus lider inggih punika Bruna sane rase basanyane maduwe wiguna kakalih. Dados kene keanggen minahang sang singgih miwah keanggen ngasoang sang sor. Gelas punika Bruna alus lider taler maderbe wangun andap. Nah, contohnya ini punika ring Bruna alus lider puniki wonten ide perande sampun raung saking Jawi. Nah, punika ane kasobiang Bapak indik contohnya nih. Nah, sane kaping kalih punika wonten Bruna alus madya utawi ame. Bruna alus madya utawi ame punika Bruna basa alus sane rasa biasanyane magenah ring panataring alus singgih utawi asi miwah alus sor utawi asu. Nah, Bruna alus madya puniki makanten pinake variasi Bruna alus diosan. Diosan ring puniki wonten Bruna sane basanyane alus madya, alus menengah utawi kirang becik yening anggen mabaos sane alus. Nah, contohnya ini punika wonten Bruna madya punika wonten nika ampun tiang nggih sapunika. Nah, selanjutnya ini punika wonten Bruna alus singgih utawi asi. Bruna alus singgih utawi asi punika sane minahang singgih kawastanin Bruna alus singgih punika pinake pangangge Bruna alus lider. Nah, sekali imbanyane punika sede mabobot mamanggihin mapesengan. Nah, selanjutnya ini punika ring Bruna alus sor utawi asu. Bruna alus sor utawi asu punika Bruna basa Bali sane mawirase alus keanggen ngasorang raga utawi anake tiosan sane inggih nyane punika utawi anak. Nggih, contoh nyane punika para alus sirasani wonten padem mabanyuh lan miragu. Inggih selanjutnya Bapak kacang latarang sane nomor 6 punika wonten Bruna andap. Bruna andap inggih punika Bruna kawastanin Bruna lepas utawi hormat. Sane Bruna nyane punika merupa Bruna sane rasa biasanyane andap utawi endep. Nah, imbanyane punika sube mare dingah tur ane kaping 4 niku wonten wigal. Ike imbanyane ring Bruna andap. Lanturnyane sane kaping 4 niku wonten Bruna kasar. Nah, niki Bruna kasar utawi Bruna sane biasanyane punika ring basanyane sekadi ring belalaian punika wonten nganggen basa sane sifat punika kasar. Nah, Bruna kasar punika Bruna basa Bali sane rasa biasanyane kaon saha ketah keanggen basa ring kalaning berarti. Nah, contohnya punika wonten cara kata kasarane cicing, mati, bangke, madar, punika ngamah tawi nyidik. Nah, punika merupa anggah ngungguhin Bruna. Ya, selanjutnya
Bapak janji pacan latarayang ini anggah hungguhin lengkare. Nah, ring anggah hungguhin lengkare itu wenten sane kaping pertama ke lengkare alus singgih. Nah, lengkare alus singgih punika lengkare basa Bali sane mawi rase alus keahlian wilayah sang singgih ceciran yani punika wenten utama lengkare singgih kanggen dina pengentos inggih punika ide ratu bane wenten. Nah, selanjutnya lengkare alus madya. Nah, lengkare alus madya bahasa alus same madarbe wirase makanten kirang alus utawi kantun madya. Nah, ciri-cirinya punika lengkare alus madya nganggen kruna yang jero lan ragane. Nah, lengkare sane lan turyane punika wonten lengkare alus sor. Lengkare sane kawatuan wirase alus saha keanggen ngasoang raga utawi ngasoang anak biasan. Inggih punika keciran sane lengkare alus sor nganggen kruna pangentos punika titiang lan ipun. Nah, selanjutnya punika wonten lengkare miber. Nah, ing lengkare miber iki lengkare sane keanggen mabaos oleh sang kawirungin mabaos ceciran utamanya punika wonten punika miber madaging kruna pangentos. Nah, contoh sane punika wonten wirage miwah ruwene. Iki wonten kruna andap lengkare basa Bali sane madarbe wirase punika nonton kasar taler nonton alus. Sebagian punika utawi punika endek nganggen bahasa sane marupa andap. Nah, selanjutnya punika wonten lengkare kasar. Lengkare kasar ring Bali punika wonten lengkare bahasa Bali sane maduwe wirase kaon. Nah, jadi asun asa punika maka sami kruna punika ngewangun lengkare kasar punika kruna kasar. Ceciranyane sane madaging kruna pangentos ide ake kai cicing lan polone lan bangsate. Wonten nika sane lengkare kasar. Nah, selanjutnya iki wonten anggah ngungguhin basa. Anggah ngungguhin basa sane pertama itu bahasa alus inggih. Bahasa Bali sane bahasa alus keanggen mabaos anak inggih. Ke marupa bahasa alus inggih. Nah, selanjutnya punika wonten bahasa alus sor. Bahasa alus sor sane keanggen ngeraos raga utawi ngeraos anak biasan duaning linggih yani patut kasoran. Nah, selanjutnya punika wonten bahasa alus madya. Bahasa alus sane kabaosan punika pangkalaning bahasa alus singgih miwah alus sor santukan akeh kruna sor santukan akeh kruna mawit saking bahasa punika. Nah, selanjutnya punika wonten bahasa alus miber. Bahasa alus miber sane dados keanggen nyinayang turmaning dados keanggen ngasorang. Nah, selanjutnya punika wonten bahasa andap. Bahasa andap sane punika sane sampun kasabian wau susarinus majeng keluarga sawitra miwah samaton sane wirase basa nyane punika nenten alus nanging nenten taler kasar. Nah, puniki sane kaping 4 itu bahasa kasar. Bahasa kasar punika sekadi sane sampun kebiharing wau sane ketah keanggen ripat kale merebak miwah manah berarti santukan kahanan sane nenten becik. Nah, lanturang. Nah,
Niki wenten sane jagi metaken indik materi sane sampun kasobehang Bapak iwau yening wenten pitaken inggih durus tunggahang tur riset ring Google Meet niki pawinang irago puniki ngangen Google Meet karena alasan Covid tadi mungkin inggih sane wenten pitaken ngiring baca. Inggih niki wenten Nyoman Mei Resmiati lurus nih kali metaken Inggih susema nyane Bapak. Titiang jagi metaken. Ring irage pacang membawa sarang ide anak lingsir punike nabike dados niga Bapak. Mawinan ditatkala irage membaos nyane nenten sami ngangge basa alus punapi nike nggih Bapak. Susema Bapak. inggih nike pitaken saking Mei. Nah, Bapak coba lempar nih pertanyaan nike wenten sane bisa jawab nih. Coba sane bisa jawab inggih ngahang tangane utawi buka nike mikrofonnya nih. Inggih durus swastika agana. Ini Bapak tu semua untuk galahnya nih. Ini manut ditiang punika untuk membawasan sarang anak limis punika dados nanging minutnya untuk nabi sane bahasa sane patut ke kangen kenten mawinan raga nika membawasan sarang anak limis dados sane diraga patut nika ngangen angah ungguin bahasa kenten angin bahasa halus tanda sang sane mirang punika senang kenten mangda nenten ngawat nenten ngomong sarang anak lingsir kenten ini udah sepunika saya bisa sakit tiang semua Bapak. Inggih suksema nike sane sampun kacawis oleh swastika agana. Nah, Bapak malih wawanan gede indik jawaban sampun kasabian oleh swastika agana. Nah, ring irage pacama bawah sarang ide anak lingsir punike napike dados nike Bapak enten pertanyaan satu nui. Nah, nike dados. Nanging irta kale sekadi makin kan irage nenten lawang nggih ragel membawa seri anak lingsir punike mangde nganggen bahasa halus sane sampun iwau punike wenten kelakarayan. Nah, yening wenten awang sekadi kelosa punike. Nah, tadi punike utawi yening wenten mangde becik malih ngiring punike mencoba untuk menjawab nami punike nganggen bahasa alus sane singgih nami punike alus ring anak lingsir wonten. Inggih napi malih wonten sane jagi metaken malih ring materi nyane. Nenten Bapak. Nenten Bapak. Inggih Nenten Bapak. Iya nyaning wenten sane metaken Bapak jadi yang ring alus laras sami Bapak jadi pacar metaken indik ring usan punika kan wenten indik angawuhin rune. Nah, rune ring punika wenten aku nggih lan napi manten nike ring rune ngene. Inggih coba nike warni asih sampun unggah tangan miring. Inggih Bapak susema untuk galah nyanyi yeneng mandut iwau nike angga wungguhin kruna nike wenten pepitu inggih punika kruna alus mider utawi ami kruna alus madya utawi ama kruna alus inggih utawi asi kruna alus sor utawi aso kruna mider kruna andap lan
keruna kasar. Inggih wantah sapunika Bapak matur suksema. Inggih nike cawisan antuk wani punika tepat nika wonten kerna sanes sampun kasobihan iwau punika sanes sampun kacawis oleh warni punika tepat. Inggih Bapak pacang mutaken malih ring alih-alih senarang sami. Contoh-contoh lengkare sane alus inggih punika napi manten nggih kira sane kayun nyawis terus. Inggih niki Omang Neli Triastari sampun ngunggahan tangan. Inggih anturang Neli. Inggih Om Swastiastu Bapak, titiang jagi nyawis nika inde krona alus inggih punika wenten rabine sampun mobot. Suksema Bapak. Nah, inggih nika cawisan saking Neli patut nika wenten sane maduwe contoh malih nggih. Inggih durus unggahan tangane. Nah, niki wenten swastika nyana sampun. Inggih swastika nyana cawis nika. Iya Bapak, semua tak galah nyane ini titiang ide sampun rauh Bapak. Nah, inggih nika patut ide sampun tahu nika patut. Nika bahasa singgih. Awi bahasa iraga ring anak sane lingsir wonten. Manuwe sampun galah punike lanturang malih. Nah, niki karena galah punike sampun usan nggih karena niki jam sampun wonten mangde wonten suwe niki mekelu. Niki wonten tugas patemon selanjutnya punika ngiring alit-alit senarang sami punika makarya percakapan ngangge bahasa alus inggih matur ring ide pedande lan ike pupulang ring WhatsApp group. Inggih ada alus senarang sami sampun sampun ike ring tugasnya nih. Sampun Bapak. Inggih mangde makarya ring jero soang mangde pupulang ring WhatsApp group. Nah, dia lanturang malih puniki sampun galah lan sampun usan iki perkuliahan ring mangkin cire sane jagi pacang nyutetang ring indik materi sane sampun kasobihan wau. Sane preside inggih unggahan tangan yane mangde napi-napi sane sampun kasobihan mangde kerangkum lan napi sane karesepang mangde alisan sami resep. Nggih sira sane kayun nika nggih urusan kawit unggahan tangannya nih. Inggih niki wonten putu Swedyana. Inggih putu Swedyana urusan Nggih matur suseme Bapak atuh galanyane majaran sawitran titiang sareng sami titiang jagi nyetang indik pepajahane sani mangkin. Ring pepajah sani mangkin inggih punika anggaungguhin bahasa Bali. Anggaungguhin bahasa Bali inggih punika tata cara utawi tetikes jagi mawi cara pinake jatme Bali majeng ring anak sani kesingihang. Wenten manghudang-kudang soroh anggaungguhin bahasa Bali. Nggih punika ring bahasa utamanya nggih punika wenten bahasa kasar. Bahasa kasar lumrah nyanyi ke angin ring Bali inggih punika ring Kabupaten Buleleng. Ne identik nyanyi ring bahasa kasar nike boye je suara nyanyi mangras. Ngelantur ring alus mider. Alus madie, alus sor, alus singgih
Riketan kalaning iraga meanggah nggohin basa iraga patut nganutin indik kahanan sang sane jagi ajak mawicara miwah napi tetujon tidak kalaning iraga mawicara majeng ring anak lianan. Inggih asa punika citetan ring materi rahyane makin indik angga ngguhin basa Bali. Matur semua Bapak. Inggih, putu sedana sampun nyutetang indik napi sane sampun materi yane iwau sampun kesobehang inggih matur sesama untuk ring suit sampun nyobehang. Inggih wonten malih sane presiden nyutetang nggih. Napi sampun cukup nika. Inggih yaning Cukup Bapak. nggih yaning wenten ring galah puniki puputang Bapak ring perkuliahane mangkin antuk ngaturang prama santi. Om santi 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 om. Inggih para siswa sekarang sami, adik-adik sekarang sami mangde sampun nyidang lab nggih ring Google Meet niki mangde ring minggu depan mangde ngikuti perkuliahan dengan baik. Nggih. Oke, Bapak. Inggih matur suksema Inggih, Bapak. Bapak. Kita semua nggih.